ơi sạch khoáng nát đi ạ về 9-5 នាទីហោះចេញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅមុនយ៉ាងតិចក៏2 ម៉ោងនេះញ៉ាំអីនៅក្នុងពលានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏យើងហោះទៅសិង្ហបុរីអូខេ see you នេះបងប្អូនយើងអូវ៉ាលីចេញទៅហើយនេះពលានខ្ញុំទៅហើយក្រៅពីយន្តហោះ Air Asia ដែលចតបានទេដោយសារតែពលាននេះគឺក្រុមហ៊ុន Air Asia មកតែនេះគឺជាមិននៅផ្សារទំនើបបងប្អូននៅក្នុងពលានគេប៉ុន្តែក្នុងពលាននេះគឺជាមានផ្សារទំនើបដែលធំជាងគេច្រើនជាងគេលើពិភពលោកគេថានៅ KLIA2 ហ្នឹងគឺពលានផងផ្សារទំនើបផងហើយមានតែមួយនៅក្នុងលោកឯងអញ្ចឹងណាហើយគេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែង departure នៅម៉ាឡេនៅ6នៅខ្មែរមនុស្សច្រើន passport ឡងទៅម៉ាឡេហេឥឡូវយើងដើរមកចិត្តដល់គេហើយទៅរកអីញ៉ាំនៅចិត្តគេហើយទៅញ៉ាំអីនៅ McDonald បងប្អូន McDonald អញ្ចឹងscan អវ៉ាន់លើកទី2ហើយដល់ទៅកន្លែងគេបាទ Q19 គេឡើងហើយមក scan ហើយដល់យន្តហោះឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅជួយយន្តហោះមកទៅយន្តហោះ Air Asia ទាំងអស់បងប្អូនយើងនៅចុងគេមកតើទៅនោះអញ្ចឹងវាឆ្ងាយបាទចុងពោចចូលដល់ផ្នែកដេកយ៉ាងណាអីចឹងទៅបាទអូខេគេមកពីចូលនេះស៊ីបាទចឹងហើយបងប្អូនដាក់ទៅអូខេបងប្អូនដល់យន្តហោះIn the event of a landing on water, flight rafts are located at all exits. Kannst du doch. Ja. Trong hai chi sai sống tí vì mà lấy mà rồi so that so we cứ như cái chất tân is mà Jo var det chỗ mà đó nó ô liền cái tam làm chơi lấy nhưng mà nó không ai tam phải chơi tam chơi mình tên nó không còn It's really hot. yes like immigration đây nó Singapore này lên tí nuôi của em đó Singapore lấy cái liền cái không đây đã lấy mà nhắm cà phê hot phê là lấy dưới mà to lấy cho mà đo terminal bọc kia ấy coi trên ơi đi ôn hello ôn nhưng mới tới cho ăn hay nhưng mà khổ một tiên ô con mới mới cái chợ đây là con tôi đó thì tập ngon tập cứ hô cho mọi chân vào phòng ơi sạch khoáng nát đi ạ lên mấy bạn Sutel
យើងជិះទៅ Terminal 3